في آوایی سردریه دگل پلاستیک بکار هاتی ده دکن. جبر که ماده اکا بیچاره بو جینگهه. و اگر نه تا حلاندن و دوباره به تا زفراندن، اف ماده دبی بیتا بالا سر جینگهه و مروان. بگوتنا سرپرشت وی کارگهه. ماده انتینا زفراندن اگر بو کلوپلن خوارن و وخوارن نبن. چه مترسی لسر سغلامی خلکه پیدا ناکن. هم جنگی پاکش بود، هم استفاده جهت ماجی جهت خلکی ماجی، هم پیشی بلاجی ناشد، هم تیش کندنه تو دوباره کردن بومه، تیت حلاندنه تو دوباره کردن، عین وی مال بر تقویت کفته با، قبها شیشتنه ها دوباره کردن و ها تیوی کردن ایت کردن او عین تقویت خواستین زده. روزانه نزدیکی 3 طن مواد پلاستیکی هاتی بکار اینان در باسی و کارگاه دبن. و ده همان روزه دا پشتی حلاندن آوان دوباره تن زفراندن و تکونه بردست خلکی. هرچند لگوری راپورت جینگا پارێزیه پلاستیک یکش مترسیترین ماده لسر جینگهه. گوش نافچون آوان بصدان سال پیویستا. لپارێزگاها دهۆکê konferanseke taybet li dorzalbûn li ser pîsbûnên plastikî hate encamdan. Ku tê de çendîn panel û gotar û amarên cora û cor li ser metirsiya vî bavetî hatine ronkirin. Bi gotina brîkarê Wezareta Jîngeha Iraqê, li seranserî cîhanê kar li ser çareseriya vî babetî tê kirin. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ژینگەییەوە پێش وەسەط و جنوبی عێراقا بەڵام دەبێ ئێمە ئەوەش بزانین کە حکوومەتی عێراقی لە موازنەی ساڵی 23 و 24 و 25 بەشەبوجەیەکی زۆر باشی داناوە بۆ چارەسەری کێشەی ژینگەیی لە عێراق. Ev konferansa amadebûna berpirs û taybetmendan li ser astê Iraqê û Kurdistanê hate kirin. û di nava amadebûyan da Mela Mustafa Barzanî amade bû. Goşiyayî ne bo demê çendîn sala jîngeha devera Barzan ştêk danê biparêzin. Hevrist Recep, Kurdistan 24 Duhok.